عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. Mia kapuun ki Abu Ya'la Shaddad ibn Aus mia suatun sallallahu mia kapuun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piteruyan amata ana sallallahu na ini paliu getian suka piu pia kulang wantaman saigira anam bunuh uniu ikita siu na piu pia iniu suka bunuh na igira ana sumbeli iniu na piu pia iniu suka sumbeli nagu paka geranga o isar kanu suglatian nagu paka dekeenian susum beli inian. Mia kapuun ki Abu Ya'la Shaddad ibn Aus mia suatun sallallahu mia kapuun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piteruyan amata ana sallallahu na ini paliu getian suka piu pia kulang wantaman saigira anam bunuh uniu ikita siu na piu pia iniu suka bunuh na igira ana sumbeli inio na piu pia inio suka sumbeli nagu paka geranga o isar kanu suglatian nagu paka dekeenian susumbeli inian.